gahuza miryango mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri iki kiganiro c'imvo n'imbano co kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya gatanu ukwezi kwa gatatu mu bihumbi 2022. Mu kiganiro c'uyu munsi tuganira ku ntambara iriko irabica bigacika mu gihugu ca Ukraine kuva ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Uburusiya bwinjiye muri ico gihugu buvuga ko buri mu gikorwa kidasanzwe ca gisirikare Special Military Operation kumbo y'umutekano wabwo. Uburusiya bwinjiye muri Ukraine inyuma y'indwi zitari zike burundarunze abasirikare n'ibirwanisho vya rutura ku rubibe rwa Ukraine buvuga ko buri mu myimenyerezo ya gisirikare. Uburusiya buvuga ko budashaka ko Ukraine yinjira mu ishirahamwe ryo kugwaniriza umwansi hamwe OTAN. Buvuga kandi ko bushaka gukingira abanyagihugu bo mu buseruko bwa Ukraine bafise amamuko mu Burusiya ngo ntibahonywe n'ingabo za Ukraine. Muri iyi ndwi userukira Uburusiya muri ONU Vasily Nebenzia yabwiye inama ya bose y'ishiramwe mpuzamakungu ONU yari yahamagajwe ngo yige ikibazo ca Ukraine ko ibitero by'Uburusiya bifise intumbero yo guhagarika ibikorwa bibi bikorerwa abasivile muri Donetsk na Luhansk, uturere twa Ukraine duheruka ukwemerwa n'Uburusiya nk'ibihugu vyigenga. Naho Ukraine itari mu ishiramwe ryo kwivunira umwasi hamwe OTAN, ibihugu 27 vya Buraya biri muri iryo shirahamwe uretse gufasha abanyagihugu ba Ukraine byaragize urunani mu gufatira ibihano Uburusiya. Mu ngingo zikomeye zimaze gufatirwa Uburusiya nukubuza ico gihugu guhererekanya amahera biciye mu mabanki ku isi hakoreshejwe ubuhinga bwa SWIFT, kugara ikirere ca Buraya ku ndege zikoreshwa canke z'Abarusiya, hamwe no gufata ubutunzi bw'abategetsi n'abagwizatunga bo mu Burusiya. Biragaragara ko ingingo zimaze gufatwa zimaze gukumira cyane ico gihugu. Leta ya Ukraine nayo yarahagurutse yivuye inyuma mu ntumbero yo kugwanya Uburusiya. Yashinze itegeko rihamagarira abagabo bafise inguvu gufata ibirwanisho bakagwanira igihugu cabo kandi bakabatemerewe guhunga. Abariko barahunga n'abagore n'abana. N'ijambo yavugiye mu nama nshinga amateka y'igihugu ciwe, President Biden wa Amerika yavuze ko President Putin yatanguje iyo ntambara azishura ikiguzi kiremereye mu gihe kirekire. Mu gihe iyo ntambara ibandanya hari ibikorwa vya diplomasi byatanguye byo kugerageza kuyihagarika. Intumwa za Ukraine n'Uburusiya ziramaze guhurira mu biganiro byabereye muri Belarus ariko ntaco byavuyemo. Hategekanijwe ko ivyo biganiro bibandanya. Muri iki kiganiro c'isaha yose turagerageza guca hirya no hino uko iki kibazo kimeze, aho kigana, ingaruka zaco n'umuti ukibereye. Iki kiganiro mukaba mwagiteguriwe na Siriake Muhabonayo. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Abatumire bacu rero turi kumwe ni Dr. Joseph Sebarenze ari muri Amerika, umuhinga mu gutora inyishu amatati nkaba ndamuramukije. Yego ndabaramukije mpawe nayo amakuru yanyu. Ni sawa, turi kumwe kandi na Joseph Ngarambe ari mu Faransa, umunyepolitike akaba n'umuhinga mu by'ubutunzi, nawe nyine nkaba ndamuramukije. Ndagushuje nanjye bwana Siriake Muhawe nayo. Ego turi kumwe kandi na Pascal niyo nizigiye umusesenguzi muri politike akaba ari mu Burundi. Amahoro Pasika. Amahoro neza. Amahoro cyane. Hanyuma kandi tukaba turi kumwe na Didas Gasana yahoze ari umumenyeshamakuru ubu akaba amaze kaminuza mu byigwa by'amategeko, nawe nyine nkaba ndamuramukije. Ndakuramukije nanjye bwana Siriake nishimikana ubutumire bwanyu. Ego urakoze. Gasana ari mu Faransa mu butugo turavugana ariko asanze aba muri Swede. Reka mbere mpere kuri wewe nyene Gasana, uri mu bantu biyamirije igitero cy'Uburusiya kuri Ukraine kubera ko uvuga ko binyuranye n'amategeko mpuzamakungu. Urashobora kudusobanurira? Uko niko kuri bwana Siriake, en fait urabona amategeko mpuzamakungu biri mu ngingo ya kabiri agace ka kane ka Charte des Nations Unies, no kuvuga umuryango mpuzamakungu United Nations, ntabwo wemerera igihugu gukoresha ingufu za gisirikare icyo gihugu cyakemereye. Donc ni prohibition of use of force. Ntabwo igihugu cyemerewe gutera ikindi ntibibaho. Nakaba ari ingingo ya ikomeye iri muri Charte des Nations Unies, akari byo rero Uburusiya bwarenzeho bwana Siriake. Naho bari impamvu
impamvu Russia itanga mu rwego rw'amategeko ntabwo zumvikana kuko urabizi ko Ukraine yahoze ubundi ari igice cy'Uburusiya byoze ari Union Soviétique noneho ariko uzi ko nyuma y'uko USSR isenyutse Ukraine irigenga bityo rero kuvuga ngo ni impamvu z'umutekano wayo igakoresha ingufu n'ibyo Amerika yakoze muri Iraq n'ibyo bakoze muri Libya biriya byose binyuranyije amategeko nta gihugu cyemerewe gutera ikindi bakoresheje ingufu za gisirikare ntabwo byemewe amategeko bwa Syria ariko baravuga yuko inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose bari bumvikanye ko uruhande rwa Buraya OTAN na Amerika bitazokwegera ngo byinjize ibihugu byegereye Uburusiya naho ayo masezerano ngo yoba yari ku munwa gusa ataho yanditse bari bayemereye Boris Yeltsin cyo yatwara leta z'ubumwe z'Abasoviyete uko ni ukuri ariko ntabwo ayo masezerano yanditse uburyo wabiheraho uvuga ko Russia ifite impamvu mu rwego rw'amategeko Russia igomba kurinda imbibi zayo ariko kugira ngo ujye kuvogera ikindi gihugu ni ukubera impamvu z'umutekano wayo politiki birumvikana politiki ndabyumva kubera ko maze nibutse ko ya Putin igihe Berlin Wall yamane byingaga muri yawe ya Berlin ni ikintu cyamuriye mu mutwe ku buryo kuva icyo gihe yahoze ashaka atumva na gato ko imbaraga z'Uburusiya zahungabana uko nkuko byagenze so icyo bono ukora arashaka kumetana influence y'Uburusiya nanone kandi urabizi ko OTAN ibyo bivuze ngo bari bamvikanye OTAN yigeze ku marembo y'Uburusiya n'ibyo Estonia Lithuania none ashaka no kugira muri Ukraine ibyo ni rero muri politiki Uburusiya burabona ko burimo guhohoterwa ariko mu rwego rw'amategeko rero ntacyo babikoraho politiki ndabyumva ariko mu rwego rw'amategeko ntabwo byemewe na Syria ariko gatana umuntu kumavuga ati ahubwo uburyo bwari guhava bubibaza OTAN yashatse kuvogera ntibari kubibaza Ukraine kubera yo ntacyo yari kirakora ikibazo nuko ayo masezerano atanditse ntawe wahera niba amasezerano atanditse ntawe wahera mu rwego rw'amategeko ntacyo twumvikanye niba ikintu kitanditse rero ntabwo Uburusiya bwagiheraho legitimazinga iri atake contre Ukraine bwana Syria ngira ngo bwana Sebarenzi atwumvise nawe yanga icyo yovuga kuri iyo ntambara ibyo byuko ngo Amerika cyangwa se ibihugu by'Iburayi byemereye Abarusiya ko bitazigera bitera intambwe bigana ku Burusiya ibyo bivuga ko ari ibintu baganiriye ariko ko bitigeze byumvikanwaho ariko none usubiye inyuma nta nubwo binashoboka ntabwo wabuza igihugu nka Ukraine cyangwa se biriya bihugu bindi byahoze biri muri kiriya gihugu cyitwaga URSS ngo bibuze uburenganzira bwabyo kujya aho bishaka gufata inzira ya demokarasi nk'ibihugu by'Iburayi by'uburengerazuba ntabwo wababuza ni ukuvuga rero ko biriya by'uko Ukraine isaba kujya mu muryango wa Union Européenne cyangwa se kujya muri NATO ni uburenganzira bwayo ntabwo ibyo byaba impamvu y'uko igihugu gikomeye nk'Uburusiya bugitera bukibuza mu mahitamo yacyo ibyo rero Uburusiya buri gukora nk'uko Didasi yabivuze ni ibintu bibushanyije bihabanye n'amategeko agenga umuryango w'abibumbye nk'uko yanditse ubundi umuryango w'abibumbye uwo ushobora kwemerera igihugu iki n'iki kujya kugarura umutekano mu gihugu gifite ibibazo ariko nta gihugu ku mpamvu zacyo bwite nka kuri Uburusiya bwakoze kugira ngo bugende bujye gufata ikindi gihugu ibyo ni ibintu binyuranyije n'amategeko kandi binanyuranyije n'amategeko nanone nabiba urukiko mpuzamahanga mu byaha bikurikirana harimo n'icyo cyaha cyo gutera ikindi gihugu icyo ni icyaha gikomeye ni ukuvuga ko Uburusiya n'abategetsi barwo bashobora kuzakurikiranwa kubera kiriya cyaha cyitwa aggression cyangwa se gutera ikindi gihugu ariko se Barenzi Perezida Putin aguma avuga yuko uretse kubuza OTAN kwegera muri Ukraine ko Ukraine iguma yica Abarusiya baba muri ico gihugu ibyo yita ngo ni genocide cyangwa akanabita yuko ari ubutegetsi bw'abanazi ibyo ni imvugo gusa zidashingiye ku kuri ngira ngo icyo Uburusiya bushaka ni ukwanga ko ibihugu bibwegereye bikomeza kugenda biba ibihugu bya demokarasi kuko ibyo ngibyo byaba ari nk'urugero rubi ku baturage b'Uburusiya bo bategetswe bari ku ntwaro y'igitugu aho badafite uburenganzira bwa kiremwamuntu aho umuperezida ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 ndetse akaba yaranahinduye itegeko nshinga ashaka yuko azaguma ku butegetsi ku buryo yageza no mu mwaka w'ibihumbi 2036 ni ukuvuga ko
ntabwo ashaka urwo rugero rubi hasi y'imbibi ze. Iyo niyo mpamvu nyayo, ariko urebye rero ibyo byose, izo mpamvu zidafite ishingiro, nta kintu wakora kugira ngo umunezeze. Nubwo cya gihugu cya Ukraine cyavuga ngo ntabwo gishaka kuzaba umunyamuryango w'ibihugu by'i Burayi, nabyo ntibyaba bihagije. Ni ukuvuga rero ko abantu benshi bajya mu ntambara bafite urwitwazo, ariko bafite izindi mpamvu zindi badashaka kuvuga, ko izo mpamvu badashaka kuvuga ari impamvu zigayitse zitumvikana. ngira ngo Pascal niyo nizigiye arumvise ibyo Sebarenzi na Gasana bavuga. Umuntu rero kwibaza ati mbega none kubera iki impungenge n'impamvu zitangwa n'Uburusiya bititabwaho gapazika? Jewe ubwa mbere bwo nagomba gushima ibyavuzwe na Gasana be na Sebarinzi, kuko ndabona ko hari hakwiye inzira cyane cyane iciye mu biganiro nk'abijya bari baratanguye Minske. Murabona ko ibihugu by'Ubudage n'Ubufaransa byari byagerageje kuvuga yuko bishyigikiye inzira y'ibiganiro, kandi iyo nziza niyo twari tumenyeye kuva ingwano ya kabiri y'isi yose iheze. Iyo bandanya mu buryo bw'ibiganiro, nibaza yuko hatari kuba ubwicanyi nk'ubu buriko buraba muri za Kiev, muri Kharkov n'ahandi. Tugiye ku byerekeye amategeko mpuzamakungu nk'uko babivuze Gasana na Sebarinzi, ntabuvuga ko Uburusiya bufise uburenganzira bwo gukoresha ibigwanisho biciye umuriro kugira ngo Ukraine ntigishobore kwinjira muri OTAN. Kira noneho bijya bihugu biri muri OTAN byari byatanguye kuvuga yuko bitihuta ngo byakire Ukraine, kuko navyo byarabona ko bishobora gutera impungenge mu Burusiya. Bona ko inzira yari yafashwe yari yo kurindira, bagira bati ariko ibintu byohinduka ari mu Burusiya cyangwa ahandi kugira Ukraine ishobore kwinjira muri OTAN, ariko baratinya kubivuga yuko bimirije kwakira Ukraine muri OTAN. Ubwo bwavuga rero ati iyo barindira ibiganiro hari ico byari gushikako. Ego ndibaza ko inzira y'ibiganiro yari yo nziza, kuko murabona n'uko batanguye kuvuga ati turakeneye ibiganiro. Inzira yo gukoresha ibigwanisho si inzira nziza, kuko ubu naho abasoda b'Abarusiya bofata ibisagara bikomeye byo muri Ukraine, nta gisigura yuko byoborohera kuguma bakandamije Ukraine ku buryo yemera ibyo bayibwiye byose. Uko murazi yuko Abarusiya bari bagerageje gukandamiza Afghanistan bikabananira, kujya abanyamerika bagombye gukandamiza Vietnam bikabananira, cyangwa Abafaransa imbere yabo muri Algeria. Si ibintu byoroshe kugira ngo ukandamize igihugu kidashaka kuguma kiganjwe n'abantu bo hanze. Mugo baciye mu biganiro bakavugana, bijya bifuza yuko Ukraine coba igihugu ataho gihagaze muri ivyo by'amashirahamwe yo kwivuna basi, hari naho bari gushika ku kintu gikomeye. Nagomba ntange akarorero nk'igihugu ca Cuba kigeze kugira ingorane na Amerika kubera igihe habereye revolution muri hagati ya 1959 na 1960, Fidel Castro agashiraho intwara abanyamerika batakunda, ku buryo hariho abantu bari bahunze iyo ntwaro shasha bagarutse gutera Cuba muri 1961 bagatsindwa. Joseph Ngarambe, nk'uko bagenzi bawe yaje guca ku mayange basigura ibyekeye intambara, impamvu n'igituma batahura ko intambara idaciye mu mategeko, ibihugu bya Buraya na Amerika cyane bishigikiye igihugu cya Ukraine byafashe ingingo zitandukanye zo guhasha Uburusiya kugira ngo buhagarike iyi ntambara. Hariho ingingo zerekeye ubutunzi zifise inguvu, ariko umuntu arashobora kwibaza ati zifite inguvu zingana gute muri iyi ntambara y'amasasu n'amabombe? Urakoze cyane, ariko mbere yo kugira ngo wenda ngire icyo mvuga ku ngaruka zatewe n'ibihano byafatiwe Uburusiya n'abategetsi babwo, hari ikintu wenda nagira ngo nunganireho bagenzi banje aho baganiriye ku mpamvu zatanzwe zo kugira ngo Uburusi butere Ukraine. Biriya bintu byo rwose Putin yitwaza ndetse akavuga ko agiye ngo gukuraho abanazi, ni uri gukora ahubwo nk'abanazi, kuko jewe iyo mbibonye binyibutse ibyo Hitler yakoze muri ya myaka amaze gufata ubutegetsi muri za 33 gutyo,
cyane cyane ko perezida wa Ukraine wewe n'umuyahudi Zelensky. Yego, kuko Hitler yavuze ngo rwose ngo ngiye gutabara abadage ngo barembejwe n'andi moko mu bihugu duturanye. Niko yagiye afata Autriche yego wahuje ubwoko, ariko ubutegetsi bwaharabuhirika, afata Autriche yose ayigiriye abanazi, arangije ajya muri za Czechoslovakia. Yaravuga ngo hari abadage bageraga nko kuri za miliyoni 3 ahantu hitwa muri za Sudete, aratera imereze nka kuriya neza, avuga nyine ngo abadage ngo agiye kubatabara. Biya bintu rero biteye ubwoba bitekereje, ahubwo arita abandi abanazi mu by'ukuri wo gukora nk'umunazi. Ibyo hejye gusigura ni yoba ariyo mpamvu nk'abarusiya baba muri Ukraine bishimiye ibitero by'Uburusiya bya Putin, ariko abari mu gihugu hagati bamwe bakaba batangugira imyiyerekano kwiyamiriza iyo ntambara mu Burusiya. Yego rwose uduhugu yabanje gutera tuyabanje kuvuga ngo yemeye ngo ko ngo twigenga hariya za Donetsk na Crimea. Yego, biriya bintu byose rwose birasa n'ibyo Hitler yakoze mu by'ukuri muri ya myaka nyine amaze gufata ubutegetsi muri za 33 akabikora. Ibyo ni muri za 38 icyo gihe bikoze muri za 38, kandi urumva ko intambara nyine byahise biteza intambara y'isi, kuko nk'izo za Czechoslovakia zari zifitanye amasezerano n'ibihugu nk'Ubufaransa n'ibindi. Bityo rero baravuga bati ubwo Czechoslovakia itewe reka tuyifashe tuyitabare. Ibiriho biba rero birasa rwose biranantangaje kuko ibyo Putin akora ni bimwe bita invasion accusatoire mu cyongereza bitakwitwa gutya ndumva ari accusatoire. Yego, donc nukarega umuntu mu by'ukuri ibyo wagombye we kuregwa, ibyo ukora ukabirega undi. Icyo kintu rwose giteye ubwoba bwacyo. None rero ubwo warugeze wenda mu ngaruka mbaza kuri ibi bihano bafashe byerekeye ubutunzi biba bifite ingufu zingana gutugeranye n'intambara y'ikiraba y'amabombe n'amasasu. Nabyo ni nk'amabombe n'amasasu. Hari ministre hano ushinzwe imari n'ubukungu wavuze ngo ibyo bagiye kubakorera ngo ni bombe nucléaire, nawe nk'aka bombe ibyo bagiye kubakorera. Kandi koko iyo byitegereje nta icyumweru kitaranashira uko isura ya Putin n'Uburusiya yagenze, uko igihugu burya kifunda no kigendera no ku isura nziza mu mahanga. Isura y'Uburusiya na Putin yarangiritse bikomeye cyane mu gihe kitageze no ku cyumweru kimwe. Ngo twarangije icyumweru kimwe, ariko ntibyarindiye n'icyumweru kimwe kugira ngo iyo sura yangirike ku buryo nk'abamwiyumvagamo mu butegetsi bwabo ko ari ubutegetsi nyine babona bumeze neza. Ubu ngubu ariho bacyurirwa nk'ano mu Bufaransa ntuye. Hari abantu bavugaga nyine ukuntu za demokarasi zo mu Bufaransa n'ahandi ari za demokarasi nyine zitumutse mu by'ukuri zidakwiye ibihugu bikomeye, zisubiza inyuma abaturage. Harimo abo muri extreme droite nka ba Marine Le Pen, harimo abo muri extreme gauche nk'uwitwa Mélenchon. Ubu ngubu bariho barihakana nyine bagerageza kuvuga ko nabo ubwabo batunguwe. Isura yarangiritse cyane ya modeli ya Putin, kandi yaramaze kugera kure mu by'ukuri, yaramaze kuzamura Uburusiya bugeze kure. Umuntu akaba yakwibaza ati arabiterwa n'icyo muntu kwiyangiriza bigeze hari yakangiza isura, yakangiza n'isura y'igihugu cye, ndetse akaba ariho asenya ibikorwa yaramaze gukora aho ngaho. Navuga ko uretse n'Uburusi ibyo byakurikiye by'ingaruka birerekana ko isi ihinduka cyane ku buryo bwihuse cyane bwose, isi yose. Ariko kandi mu cyoba cyinshi abantu bavuga bati yagiye kubaho imperuka, tumwe akoma kuri bombe atomike ku bikoresho nucléaire, isi igahita ishira. Ubu nicyo kiruhu kivugwa utaza kwashika, ariko ahanini ibi bihano ubu nabishobora gushika kuki koko bimaze no kugishikaho. Uhera ku Burusi aho ngaho nguhe urugero. Ruble yahise mu minsi 3 gusa, kugeza ku wa mbere ejo bundi tariki ya 28 yari imaze guta agaciro ku icya gatatu cya Valerie ya 30% rwose, ku buryo ahubwo bagerageje no gutabara bongera icyo bita taux directeur. No kuvuga amafaranga banki nkuru y'igihugu ishyiraho kugira ngo igiyagurizaho amabanki y'ubucuruzi, biva ku 9 n'igice
bigera kuri 20%. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ni ibintu bidakunze kubaho. Ubundi bongeraho inota rimwe nk'ubwo ari kuva ku 9 n'igice bikajya ku 10 se nabyo byari kuba bikomeye, ariko kuva ku 9 n'igice ukageza kuri 20 mu gihe kitarenze icyumweru, ibyo si bisanzwe nyine nko kujya kuzimya umuriro ukunanira ukazanira kizimyamwoto zose ziza kuzimya bikanga nyine umuriro ugakomeza ukagurumana. Ikindi cy'urundi rugero natanga nuko kuva kuri batera kugeza amagingo aya ngaya isoko ry'imigabane n'ibindi binyagaciro ry'i Moscow rirafunze, ntibatinyuka no kurifungura, rirafunze. Ikindi cyo n'ahandi hose ibyo binyagaciro byabo nyine iyo migabane y'amasosiyete afite icyapana n'Uburusi, y'amarusi cyangwa afite icyapana n'Uburusi, kuko wenda ahuriyeho n'ibindi bihugu ari nkaho ngaho mu Bwongereza naho harimo aho bagurisha imigabane, yabuze ubuguzi. Ekonomi y'Uburusi igeze aharindimuka, gusa rero si bwo bwonyine n'isi yose, kuko Uburusi bufite agaciro kanini mu bintu byinshi cyane, harimo iby'ingufu, harimo iby'ibinyampeke nk'ingano n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ku buryo ikibazo cy'Uburusi na gazi, yego na gazi, ikibazo cy'Uburusi biragaragara ko nako byaratangiye, ibiciro byiriho birazamuka birenze urugero muri ibyo binyampeke bya brew, ingano, ibigori na za oruje n'ibindi nk'ibyo ngibyo bizamuka ku buryo mu mateka nyine bitigeze bibaho. Kimwe n'ukuntu akagunguru ka peteroli nako kazazamutse, nabyo byari biherutse muri 2014 aho Uburusi naho bwari bwafatiwe ibihano kubera nyine kuriya gufatira Crimea. Ubu rero ibintu bimeze nabi rwose ku isi, uretse n'ibyo bibazo by'icyoba gihari. Icyo cyoba ni ikintu kibi cyane nyine mu byerekeye by'ubukungu, kuko iyo icyoba cyaje gishobora gutuma ibintu byinshi bihungabana. Natanga urugero rwa banki ikomeye cyane y'Abarusi yitwa Sberbank. Sberbank ni banki ikomeye cyane mu Burusi, mu 8 za mbere niba atari ya gatatu hari mu Burusi, ikomeye cyane. Ishami ryayo hano mu Burayi riba muri Autriche, ryarafunze, ryahombye. Kubera iki? Kubera icyo bita bankrun cyangwa se panique bancaire. Icyoba gitera abantu bakajya kubikuza rwose, bakiruka amasigamana mu kujya muri banki kubikuza amafaranga. Barazindutse rero kubera muri weekend yishize kugera kuwa mbere batonze imirongo babikuza amafaranga yabo, bituma banki ihomba. Niko bigenda. Ubundi banki iyo habaye icyo kintu cya bankrun cy'icyoba nyine gituma abantu bajya kubikuza ku bwinshi, vuba ku bwinshi, ibihombya amabanki koko imaze kugwa. Aho n'iki kibazo bavuga cy'uburyo bwa Swift batse Uburusiya kurikoresha, ngira ngo babe batwumviriza n'ikintu umuntu adashoka atahura, udusiguriye gato ingene bishobora kubangamira ubukungu bw'Uburusiya. Icyo kintu cya Swift ni bivuze mu magambo yoroshye, ni uburyo bwo gutumanaho, uburyo electronique bwo gutumanaho nk'uko dufite za platform nk'izi za WhatsApp dukoresha zohereza amatexto n'amashusho cyangwa za email. Ni uburyo electronique bwahimbwe n'Ababiligi muri 73 busimbura uburyo bwagendaga buhoro bwa telex. Ubundi amabanki mu rwego mpuzamahanga bakoreshaga telex kugira ngo nyine umuntu abashe gukora za transfer, babashe guhanahana amafaranga, cyangwa umuntu aba yakwishyura anyuze muri banki ye, noneho bikajya muri banki y'uwo yishyura, transfer y'amafaranga. Iyo transfer y'amafaranga rero yakorwa ku buryo bwa telex kugeza muri za 73 no havumbuka ubwo buryo bushya bwa Swift. Swift rero ibihugu byose biragikoresha. Uburusi ni igihugu cya kabiri gikoresha iyo Swift cyane. Irakoreshwa, ni uburyo bwihuta, ni uburyo bufite umutekano, ku buryo rero kuvuga ngo babavanye muri Swift birasobanura yuko bababujije uburyo bukoreshwa na benshi ku isi bwo kuhanahana amafaranga, bwo gutumiza ibintu. Tuvuge banki z'Abarusi zabujwe gukoresha ubwo buryo kugira ngo zibe zakohereza amafaranga y'abakiriya bayo ziyohereza hirya no hino, cyangwa nazo ubwabyo zishyura ibintu bibe ku isi. Nuvuga ko zisigaye mu by'ukuri zipfumbase, ziri mu kato izo banki. Banki zirindwi zikomeye zabo bazihagaritse, ukuyemo banki ebyiri gusa, iyo navuze yitwa Sberbank n'iyitwa Gazprom,
kuko izo zombi zikora cyane cyane transaction za gaze. Izo za gaze rero zikenewe n'abanyaburayi bose n'isi yose, cyane cyane abanyaburayi by'umwihariko Ubudage ariko n'abandi. Bityo ibyo babisoneye ku buryo byo bigikora. Izo banki zo ziracyari kuri Swift. Gusa rero mu rwego rwo kugira ngo kuko Ubudage nako Uburusi nabwo bwavuze ko buzihimura kuri ibyo bihano, bashobora kuzagira bati natwe tuyuzo gaze zacu turazibimye. Gusa rero icyumweru cyose kirashize bafatiye Uburusi rwose rugikubita ibyo bihano, ariko Uburusi bwavuze ko nabwo buzihimura ruzakora reciprocité cyangwa mesure de rétorsion. Icyumweru kirashize nta kintu na kimwe barakora, nabyo byerekana yuko bagomba kuba barabuze ayo bacira nayo bamira. Tuzi ko Pascal niyo nizgiye anyumva muri kano kanya ndabumva neza. Ego urumva ko hariho ibihano byafashwe n'abanyaburayi hamwe na Amerika. Iruhande y'ibyo rero kandi ibyo bihugu yamaze gutanga ibigwanisho byinshi by'ubwoko bwose muri Ukraine, mu gihe abanyagihugu ba Ukraine nabo barahira bagerageza kwitangira igihugu cyabo. Murabona yuko bwa Pascal Ukraine ishobora gutsinda iyo ntambara? Gutsinda ni ibintu bigoye kuko Uburusiya burafite ibigwanisho bikomeye cyane kandi bwarasizikaje Ukraine mu bintu by'ibigwanisho. Bana batangiye kurungika ibigwanisho by'umuriro bijya gusizikaza ahantu hari ibigwanisho byashobora kugira ngo bitume Ukraine ishobora kwivuna abasi. Ariko naho butsinda tuvuge bwatabanje bagafata ibisagara bikomeye byo muri Ukraine, nibaza ko bizobagora kugira ngo bagume bagajije Ukraine umwanya munini, kuko turamaze kubona mu byabaye muri kahise ahaba muri Algeria abafaransa barateze barareka, barabona ko ingwano nabo barasiganisho bikomeye badashobora kubandanya bakandamiza bo muri Algeria bo muri FLN. Cyo kimwe no muri Vietnam abanyamerika barase igisirikare gikomeye cyane, mugabo baratsinzwe kubera babona ko ingwano y'abantu badashobora kwemera gukandamizwa n'igihugu cyo hanze. Cyo kimwe na Afghanistan igihe abasoviete bagitera muri 1979 bagomba gushiraho intwaro y'abakomunisiti, byarabananiye baratera barataha. Nicyo gituma inzira y'ibiganiro ariyo nzira nziza cyane, ariyo nzira itusinzikaza cyane Uburusiya, kuko nabo basiganisho bikomeye. Yego ariko tumenya ko n'abanyamerika ari abambere ku isi yose mu by'ibigwanisho batabigera batsinda ingwano na rimwe kuva muri 1995. Ingwano zose bateye byarabananiye kubera kugira ngo umuntu ashobore kuganza gutsinda umwanya munini takeneye ibigwanisho gusa, akeneye nuko abo bantu bariko baragwana bateye akagira igihe bakavuga ati turemeye yuko ivyo murondera ari ivyo muriko murarondera bijanye n'amategeko. N'ahandi batavyumva ingwano izogumaho kandi izoba ari ingwano ituma isura ry'Uburusiya risubira hasi cyane. Nina ndakumva neza rero uti ni bimwe bavuga mu Kirundi ko kwiba ingoma bitagoye hagoye aho givugirira. Ego ico ni ikintu gikomeye cyane kuko ibintu byo kurwana urashobora kugira ibigwanisho bikomeye mugabo ugasimba. Kandi rero Putin mu gutera yibaza kugira ko Buraya butazoba bugunze buri hamwe. Ico rero nibaza ko ari ikintu cyaseye nk'ikimu zazanira akabona yuko ibintu byahimba. Hama na Ukraine yagerageje kurwana ku buryo n'abasirwanisho bike nabo basinzikajwe n'Abarusiya bagerageza bakabandanya barwana kandi bari kuboneza mu perezida yase guhunga gushika n'ubu. Ego urakoze cyane rwose Gasana. Hari ibigwanisho baha Ukraine, hari ibihano bafatiye igihugu cy'Uburusiya kugira ngo gishobore gucika intege, hari kandi ibihano cyane by'ubutunzi kugira ngo Uburusiya butinde busubize agatima membero buhebe iyo ntambara. Kubwabo urabona ibyo bizokunda ko Ukraine yinanata ugasanga iragize ico ishitse kwigatsinda intambara imwe irikiragwana n'Uburusiya? ubundi hari ikintu amategeko mpuzamahanga bita defense collective defense. Urabona Ukraine irimo irasaba ibihugu byo muri Union Européenne, irimo irasaba Amerika kuyifasha nyine kuko babahaye intwaro birumvikana, ariko buriya ikintu cyafashe Ukraine cyanananiza Uburusiya nuko ibihugu noneho ari Amerika na Union Européenne noneho byajya mu ntambara
bikajya mu ntambara ouvertement nabo bakajya gutabara Ukraine. Nabo nibayireka ngo bayintwara gusa bakareka kuriya ngo yirwaneho, ntabwo intambara yitsinda. Umushota Vladimir Putin azayitsinda, ashyiraho ubuyobozi ashaka, ariko noneho in the long run mu gihe kirekire nanone ntabwo Ukraine ashaka kuguma kuri domination y'Uburusiya, kuko nk'uko bagenzi banjye babivuze, urebye ibintu byabaye muri Afghanistan, ukareba ibintu byabaye muri Vietnam cyangwa se muri Algeria, ntabwo force low power ingufu y'abasirikare yagize kugira ngo maintaining dominance, igihugu kimwe kimentana dominance ku kindi birambi by'igihe kirekire. Mu gihe gito byo bitazabishobora, ariko mu gihe kirekire ntabwo bizakunda. Ariko byo kuba ubu ngubu kandi ntabwo yahise ntabwo mbibona, kuko ukoze comparaison militaire urebye ingufu z'abasirikare Uburusiya bufite na Ukraine ifite, ntabwo babikompara na Syria. Ariko ugiye kureba muri kahise Uburusiya bwamye bushyiraho abarongozi muri Ukraine bashyigikiwe n'Uburusiya bagatwara icyo gihugu, nibyo bamwe baromowe ku butegetsi n'imyiyerekano nk'iyo ya Maidan, ariko baba bagiyeho ubu ntibishoboka. Ndetse nyine birashoboka, n'ibyo nkubwiye mu gihe kigufi byo birashoboka. Nyine bagakora ubutegetsi, bashyireho ubutegetsi ashaka, ashyireho umuntu yizeye ko atazajya muri OTAN, atazatwara Ukraine muri Union Européenne. Ariko ibyo ngibyo ni igihe gitoya. Mu gihe kirekire ntabwo bizakomeza gukora gutyo, kubera ko ibihugu byo muri kano gace k'isi abantu badashaka kwemera by'iki gihugu cya dominant. Abantu muri Eastern Europe ni abantu bakunda kwegerera, bakunda kwirwanaho, ku buryo ntabwo bashaka kwemera ko bazakora dominance y'Uburusiya igihe kirekire bwa Syria. Ego ese barenzi urumva ingene Gasana abisigura, ubwo namwe mubibona uko ejo cyangwa hirya y'ejo Uburusiya budashobora gutsindwa muri iyo ntambara, uravye ibihano babufatiye, ukaraba ibigwanisho bariko baremerera Ukraine n'ibindi bihano biguma byiyongera, mubona Ukraine idashobora kwinanata ejo ngo itsinde intambara? Nk'uko Gasana bivuze, ntabwo abanya-Ukraine bazemera kuba ingaruzwamuheto. Ikindi ni uko bari kubona inkunga ziturutse mu bihugu by'Uburayi na Amerika. Uzi ko Amerika ejo bundi yavuze ko yo imaze kugezayo intwaro zikomeye, zirimo intwaro zihanura indege, intwaro zisenyagura biriya bimodoka bya gisirikare, ndetse n'ibindi bihugu by'Uburayi byarabikoze nk'Ubudage, Abafaransa na Canada yarabikoze. Niko bari kugenda babona intwaro nyinshi. Abarusiya bashobora kuzafata ibice bimwe na bimwe bya Ukraine, ariko ibyo ngibyo bizaba igihe gitoya. Mu gihe kirekire nk'uko bagenzi banjye babivuze, Uburusiya buzatsindwa usubireyo nk'uko bwatsinzwe muri Afghanistan bugasubira iwabo. Ntacyo igitekerezo kindi Gasana yavugaga yuko wenda hari ibihugu by'i Burayi na Amerika byari bikwiriye kwinjira mu ntambara bikarwana bigafasha Ukraine. Ndabona ibyo ngibyo bitazaba, kandi nta nubwo bikwiye kuba, kubera ko byaba biganisha ko Uburusiya buhanganye directement n'ibihugu by'i Burayi. Ubona kuvuga ngo ni ibihangange bibiri ku mpande zombi, kandi bifite ziriya ntwaro za kirimbuzi. Ibyo rero bishobora kuvamo ko ziriya ntwaro za kirimbuzi zikoreshwa, kandi zikoreshejwe byaba ari akaga gakomeye, akaga twari dukwiriye kwirinda twese. Ibyo rero ndumva ko bitazaba, ahubwo icyo bazakora bazakomeza baha intwaro abantu bo muri Ukraine, babigisha uburyo barwana, babahe makuru y'iperereza, kugeza ubwo Uburusiya buzananirwa neza, cyane cyane ko biriya bihano byafatiwe Uburusiya ni ibihano bikomeye cyane. Ku byo Ngarambe yavuze bikomeye, hariho n'uko amafaranga Uburusiya bwari bufite hanze y'igihugu bwari bwarabikije hirya no hino, bwitegura ko nibufatirwa ibihano buzakoresha ayo mafaranga. Ubu yamaze gufatirwa, mbega ntabwo Uburusiya bushobora kwegeraho. Ni ukuvuga ko Abarusiya bari kurwanya intambara, ariko nta mafaranga bafite kugira ngo bazashobore kurwanya intambara. Ibi byose biragaragara ko Uburusiya ntibushobora rwose kuzatsinda intambara. Buzafata uduce tumwe na tumwe mu gihe gito, ariko amaherezo bazatsindwa basubireyo. Twarabonye muri iyi minsi nyene nko mu nama ya ONU habaye amatora ejo, ibihugu byinshi birashyigikira Ukraine. Mu nama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya, Perezida Zelensky yanasabye kwinjira muri uwo muryango, baramukomera amashyi. Ibyo byose umuntu yovuga yuko ari ibintu byo kwerekana ko bashyigikiye Ukraine, ariko mu ngiro mu by'ukuri ko kubashyigikira mu kurwanya Uburusiya bakoresheje nk'ingufu atari ko bimeze, ni inshuro kita symbolique. Ibyo bizoheza bifasha iki Ukraine? Mu by'ukuri amahanga ari gufasha Ukraine ku buryo bushoboka bwose,
uretse gusa cya kintu navuze cy'uko amahanga ari kwirinda kohereza abasirikare muri Ukraine kugira ngo bahangane n'Uburusiya kuko ibyo ngibyo byaganisha mu gukoresha biriya bitwaro bya kirimbuzi. ni ibyo nyine navuga gushyigikira Ukraine ku majambo gusa turamukubira amashyi Perezida Zelensky uri umugabo ntibashoboye guhunga uri kuragwana komera ku muheto hanyuma inama zigakorana muri Amerika zigakorana muri ONU zigakorana muri mushira mu gihugu bwa Buraya none tuvuga ati turabashigikiye mugabo abanyagihugu ba Ukraine ariko bariko barahatikirira ibyo bihahita bigafasha igihugu cya Ukraine. Biragufasha kubera ko nta kundi kuntu uyifashijwe kugira ngo umwanzi wawe acike intege akuriye abafata Uburusiya ibihano bitigeze bifatirwa ikindi gihugu icyo ari cyo cyose mu mateka y'isi. Iyo uri gufasha uwo mwanzi kugira ngo acike intege uhe intwaro abari kurwanya uwo mwanzi kugira ngo ni ikintu gikomeye. Mu by'ukuri hari igihe wenda hari gusaba ibintu twifuza ariko bitanashoboka, ariko njye mbona kuba Uburusiya bufatirwa ibihano bingana kuriya, umuryango w'abibumbye ugafata ibyemezo nka biriya byo kwamagana abantu ku giti cyabo, nk'iza za kompanyi zo hirya no hino zigafatira ibyemezo Uburusiya, za leta nka za Canada zitajyaga zijya muri biriya zigatanga intwaro zikomeye kujya gufasha bo muri Ukraine kugira ngo ibyo ni ibintu bikomeye, ni n'ibintu byari bikwiriye kuba urugero ku bindi bihugu bitekereza kuba byajya gufata ibindi bihugu by'intege nkeya mu turere baherereyemo. Mbona rero ko ibyo bari gukora mu by'ukuri ni ibintu bikomeye, ariko nanone tunamenye nyine ko iriya ntambara ni iya Ukraine nishaka gufatwa. Ni ukuvuga ngo niba abanya-Ukraine badahagurutse ngo birwaneho byaba ari akaga, ariko rero amahirwe ni uko aba-Ukraine nyine bazi ko ari intambara yabo, bazi ko ari bagomba kwirwana, icyo bakeneye gusa ni inkunga y'amahanga, kandi iyo nkunga mu by'ukuri bari kuyibona ku buryo bushoboka. Mu kanya uhije uvuga yuko ibihugu bya Buraya na Amerika byirinda kwinjira muri iyo ntambara kubera ko byose bifise bijya bitwaro bya kirimbuzi nk'uko bita mu Kinyarwanda, ibigwanisho ruhonyanganda mu Kirundi, n'Uburusiya bufise mwene ibyo bigwanisho nyene. Tumaze kumva yuko Perezida Putin asaba abasirikare biwe kwitegura gukoresha ibyo bigwanisho, twaregereye umuhinga mu bumenyi bw'ibyo bigwanisho yitwa Mathias Cyamukungu, akora mu kigo cyo mu Bubiligi cyitwa Global High Technology. Tumubaza nimba yumva ko Putin ashobora gukoresha ibyo bigwanisho. Reka mubaze mumwumvirize hanyuma tubiganireko. Kubera ubushobozi ibyo bisasu kirimbuzi buba bufite muri uko guturika kw'icyo gisasu, nibyo bibomora amazu, imihanda, bikaba byabomora ikintu cyose kiri mu birometero bizengurutse aho hantu icyo gisasu cyaturikiye. Nyuma yaho habamo ubumara butangira kugenda bukwirakwira ahantu hose ndetse no mu kirere, ku buryo kugira ngo uzabukumire biragora. Ubwo nabwo bugakomeza kwica abantu kuzageza imyaka n'imyaka bumara. Ko ibihugu byinshi bikomeye ku isi, aha twavuga Uburusiya ubwabwo, tukavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubushinwa n'ibindi, ndetse na za Pakistan bifite ibyo bisasu. Ni ukuvuga ngo ibyo bisasu Putin uretse ko nta muntu uri mu mutwe we kuvuga ko yabwiye abasirikare be kwitegura, ese birashoboka ko ashobora kurekura ibyo bisasu? Ntabwo ashobora kubirekura, impamvu ni nyinshi, ariko izigaragara ni agiturikije hari abasirikare be muri Ukraine, mu by'ukuri nta garanti baba bafite yuko bitaza kubageraho nabo. Nyuma ukongeramo buriya bumara bukomeza kugenda mu kirere, ubwo ngubwo umuyaga ushobora kubusunika ukabugeza no mu Burusiya, aribo baturikije icyo gisasu. Nicyo gituma abantu benshi bavuga yuko nta gisasu bwana Putin azaturika. Ariko hari abavuga bati ijambo ntibishoboka kuri Putin ntabwo ribaho. Hari ibintu byinshi bagiye bamutega bamugavuga bati ntashobora kuzafata Crimea, yarayifashe, ntashobora gutera Ukraine, yarayiteye. Bakanavuga bati mwitondere ibyo kuvuga ko adashobora gutera kiriya gisasu. Kugira ngo icyo gisasu umuntu agituritse mu gihugu hagomba abantu benshi
nk'uko umuntu yakenera imfunguzo 3 kugira ngo agere aho kiri, buri rufunguzo rufitwe n'umuntu umwe. Putin rero sinzi yuko niyo we yaba mu by'ukuri avuga ati ngewe ubuzima ntabwo ngishaka, nshatse ubu naturitse icyo gisasu, sinzi neza yuko abandi bafite izindi funguzo zo kugituritsa sinzi niba bakwemera. Naho ngaho rero abantu bavugira yuko mu by'ukuri arabikangisha ariko ntabyo ashobora gukora mu by'ukuri. None mukanya waruvuze uti kubera ubukana n'ubumara bw'ibyo bisasu biragoye no kugira ngo ibindi bihugu bibe byarinda ubwo bukare bwabyo. Ejo bundi Perezida Biden baramubaje bati abanyamerika bakwiye guhangayika, aravuga ati hoya kuko Amerika ifite ubushobozi bwo kurinda. None hari igihugu gifite ubushobozi koko bwo kwirinda ibyo bisasu bya nuclear cyangwa se ibyo bisasu kirimbuzi? Biterwa naho cyaturikiye. Gisasu giturikiye hano mu Buraya, navuga ngo muri Afrika nta kintu cyahagera usibye byenda yuko umuntu habaye imiyaga igenda ihurirana ku buryo iza gukwirakwiza ubumara ku isi yose, biterwa nabwo nuko ubumara bungana. Bushobora rwose kugera muri Afrika, nta na misile, nta ndege, nta mweyo ushobora kugira ngo uvuge ngo ugiye kubibuza. Ariko uko mubyumva nuko biterwa n'umubare wa buriya bumara bwakozwe, niba bushoboye gukwirakwizwa mu kirere maze bukagenda buba bukeya. Ibyo birashoboka yuko wenda ibihugu biri kure bitagira icyo biba, ariko ubumara bubaye buri bwinshi cyane ntabwo ushobora kuvuga ngo ufite ubushobozi bwo kubwirinda, yuko tushobora kujya mu kirere ngo uvuge ngo ugiye guhindura imiyaga aho yari iri kugana itagera mu gihugu cyawe. Ko mu bagamo bakeya nta bushobozi bushobora kurinda ibyo bisasu. Urabona nka kuriya hari ibisasu birinda ibindi bisasu bya misile, yenda tuvuge birabita anti missiles, cyangwa se nka biriya bisasu bituma bidashobora guterwa ahantu runaka. Nta kintu gihari gishobora kubuza icyo gisasu kirimbuzi cyangwa icyo gisasu nuclear kuba cyagera ahantu. Birashoboka ko kiriya gisasu ziba ari za ogive nucléaire, ni ukuvuga ibyo bisasu biba birimo ibiza guturika bigatanga ubushobozi bwinshi bwa kirimbuzi, hakabamo na buriya bumara bubikurikira. Ibyo bintu biza biri muri icyo kintu kimeze nk'ingunguru cya misile. Umuntu ashobora kuvuga ati kikiri mu kirere cy'Uburusiya aho bagitereye, birashoboka rwose ko habaho izindi ntwaro zijya kugishaka zikakimena kikiri hejuru mu kirere y'Uburusiya, kitari cyagera mu Bubiligi, mu Bwongereza cyangwa se no muri Amerika kibaye cyabishobora. Ni ukuvuga yuko uburyo bwo kubyirinda ni ukuba umuntu afite intwaro antimisile ziri buze guhagarika icyo kintu kitari cyava ku wagiteye. Ibyo rero ni ibintu nabyo ni ubuhanga bwa gisirikare bwagezweho n'ibihugu byinshi. Ni ikibazo cyo kumenya icyo gisasu ujya kurwanya uko gisa, wabona kikigera mu kirere ugahera kure kuri ikindi kijya kugitangira. Gusa ibyo umuntu ntabazi ubushobozi bwa buri bihugu uko bungana, si ibihugu umuntu yakwemeza yuko ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kuba bifite intwaro nk'izo ngizo zishobora guhagarika ibyo bisasu muri biriya bihugu bikikije Uburusiya. Uri ni Mathias Cyamukungu yariko avugana na mugenzi wacu Frida Nsengiyumva. Reka nabahe umwanya namwe umwe agira icyo avuze kuri ibi byerekeye intwaro za kirimbuzi ibisho ruhonyanganda. Reka mbere kuri Joseph Ngarambe. Ndumva yabisobanuye haramutse nyine habaye icyo kintu abantu bari batinya cyuko bakoresha izo ntwaro ruhonyanganda nk'uko bivuga mu Kirundi cyangwa kirimbuzi mu Kinyarwanda. Twizere ko bitazagera aho ngaho. Mugenzi wacu Joseph Sebarenzi yavuze ati impamvu buriya bihugu bitunze ibyo bitwaro bitajya gutabara Ukraine ni ukugira ngo bataba bagera aho ngahantu nyine ho kuba barwanisha ibyo ngibyo, kuko Uburusi busumbirijwe bushobora kugira gutya buti reka turi kure, cyangwa se ikindi gihugu nacyo kiriho kirwana nabwo. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri bariho birinda kuba bajya gufasha Ukraine. Tuvuge dufate nk'Ubufaransa, ni ushobora kujyayo kuko bugiyeyo byakwitwa ko ari igihugu nacyo gifite intwaro ya kirimbuzi, ko kiri muri OTAN, bityo Uburusi bukavuga buti ndiho ndarwana na OTAN ndiho ndwana na Ukraine. Gusa rero nk'uko byanavuzwe bariho barashaka uburyo
bwo kwirinda nk'uko nyine n'ubundi mu masezerano biba biriho kwirinda ko igihugu gifite icyo gitwaro kirwana n'ikindi gihugu gifite icyo gitwaro. Icyo ni ikintu ubundi kigomba gukoreshwa rwose ibintu byose byananiranye. Hari ibyo Uburusi bwavuze bivuga bisa nko kuvuga ngo dufite intwaro dushobora kuyikoresha, ndetse no ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa nawe arasubiza ngo mwibuke ko OTAN nayo ifite ibyo bitwaro. Ibyo bintu nabyo biracyavugwa mu magambo gusa, ariko turatekereza turizera ko bitazagera aho ngaho, ahubwo nyine ikigaragara niyo ntwari ikomeye cyane y'ubukungu iri gukoreshwa. Ikibazo ni uko kuva igira itangure abantu bavuga bati turizeye ko iyo ntambara itazoba, bagasubira mu uko, ariko urabona yaruhiye kuba. N'ubu muravuga muti turizeye ko atazogira gutera ibyo bisasu ruhonyanganda, ariko abantu baravye ibyo Putin yagiye aravuga kuva kera no mu minsi makuru Perezida yagize inshuro zingahe yagiye abikora, abantu bibaza ngo ntiyobikora. Aha nta bwoba abantu bogira. Ubwoba ntibwabura buranahari, ngira ngo harimo ababufite babugaragaza bavuga bati turashize, abantu bafite ubwoba. Hari icyoba kirahari pe. Ni ukwizera nyine umuntu urevuga uti twizere ko atazagera aho ngaho. Urabona ibintu amaze gukora, bamwe baravuga bati ahubwo ntazabasha kubaho gukomeza gutegeka amaze gukora ibintu nka biriya, cyangwa se Uburusi bugiye kugwa hasi. Ibi ngibi biteye ubwoba, kandi koko ibyo biragaragara ukurikije nyine biya bihano bwafatiwe, kuntu amahanga yari uhagurukiye mu bintu byose. Twavuze bya SWIFT, twavuze biriya mugenzi wa Getse barenze yongeyeho ko gufata ziya za reserve z'amafaranga ariya n'amafaranga menshi. Ayo mafaranga kuyafatira ni ukuvuga yuko bambuye uburyo Uburusi bwo kugira ngo batabare ririya ruble navuze ko rigeze harindumuka. Iyo baza kuyagira hafi bashobora kuritabara ku buryo nyine byibuze buba butegereje rikijajara. Ikindi cyo wenda tutavuze, tekereza ko babujijwe indege zabo zibujijwe kunyura mu kirere cy'Uburayi, kunyura mu kirere cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu bikomeye. N'abategetsi ibidasanzwe ubundi, abategetsi nka Putin na Nuriya Lavrov, uriya ministre wa Federal w'ububanyi n'amahanga, n'abandi bibyegera bikomerezwa nyine bari ku ngoma hariya ya Putin, abatunzi babujijwe. Yego, babujijwe kugenda, babujijwe kuba baza nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi si ibisanzwe ibyo ngibyo. Ahantu hose, haba mu mupira w'amaguru, muri atletisme, mu bintu byose Abarusi babavanyemo, no mu bintu byose by'amarushanwa byose babavanyemo. Ibyo bintu kugira ngo uzabashe kubijera, uzabashe kubicunga uri Putin, ni ibintu biremereye cyane. Isi yamuhagurukiye ku buryo burenze ubwo, uretse nyine kuvuga ati ndiyahuye cyangwa nkanze kuri icyo kintu, simbona ikintu yakora mu by'ukuri, cyangwa se kuvuga ati ngiye kubahana nanjye ibintu nabahaga mbibimbe, naho ukaba ari ukwirangiza. Yego Garambe, urakoze. Ngira ngo Pascal niyo nizige nawe yingira ariko twumva kubyekeye ibigwanisho ruhonyanganda, uribaza ko Putin ashobora kubikoresha nk'uko yamaze kugabisha. Jose baza ko atazoshika kuri urwo rugero, ariko wewe icyo ashaka cyo no guterana ubwoba kugira abantu bagiye ubwoba cyane. Ariko uraze ibyo bigwanisho byarakoreshejwe rimwe muri Hiroshima na Nagasaki, kuva kiriya gihe barabinkurikiza zabaye ku buzima bw'abantu baba hariya mu Buyapani, byatumye abantu batangura mbere kugira ngo bahagarike ibyo by'amasantrale nucléaire nko mu Budagi, naho ubunye abantu batangiye kwibazatingira aho hakiri kare. No kuvuga ko atari ibigwanisho byo gukoresha, kenshi na kenshi ni ibyo bigwanisho byo kugira abantu batera ubwoba. Je ndibaza naho bavuga ngo Putin ngo ntacatinya, ngo ibyo twibaza ko atagira yarabigize. Yego niko arafise ishavu, yego niko amaze igihe baravuga atavugana n'abantu benshi, ariko nawe nyene dusubiye ku byo bavuze, si wowe afata ingingo, kuko ibyo byarategekanijwe mu ntwaro z'ibihugu. Umwe ashobora kugira ingorane mu mutwe cyangwa akihenda akabigira, ariko hari abandi nabo bategerezwa kuraba yuko igihugu kitagwa mu isanganya. Uko niyabikoresha ibizohagarikira muri Ukraine gusa, bizoshika no mu Burusi, bizoshika n'ahandi. Ni ukuvuga yuko atari ibintu byo gukinisha, ni nko guterana ubwoba. Je ndibaza twibaze yuko batazoshika kuri icyo gihe, kanatsinda ubu batanguye kuvuga ko bakeneye kugira ngo baganire n'aba-Ukrainiens. None mu gihe yose ugerezwa naho agasugerezwa n'ibyo bihano bari ko baravuga, ubutunzi bukajya hasi, ibigwanisho bahaye Ukraine bikabasugereza, bakananira bashobora gufata Ukraine. Ntimyumva ko ashobora kuvuga ati n'ugupfa turapfuye ka twiyahurire bakabitera.
oya sibyo gukinisha kuko ikirere ntishobora kuronka ibigwanisho byoshobora gutsinda Uburusiya muri iki gihe. Ikirere gishobora gutsinda Uburusiya mu mwanya muremure ikanga yuko Uburusiya buguma wikandamije n'ahandi ubu ibigwanisho ntibingana. Kandi noneho je ndibaza ko mu gihe ca vuba hashobora kuba ibiganiro n'abanyaburaya n'abanyamerika ntibashobora gufata ibihano birengeye kuko barazi yuko nabone bakeneye Uburusiya muri ibyo bintu vya petrole vya gaze ibi vy'ingano n'ibindi. Hariho ahantu batarenga nabyo vya Swift bavuze, hariho hamwe bitazokora kuko nabo baba bikeneye. Murazi yuko mu by'ubutunzi by'amafaranga ari magiriranire, nta bihano wofatira Uburusiya ngo ivyo bihano ntibigire ingaruka ku bihugu bifashe ivyo bihano. Reka mbaza na Sebarenzi kuri ico kibazo nyine cerekeye ibigwanisho ruhonyanganda, ariko ngiye ko ndanamubaza mbega ntimubona yuko nk'abandi babivuga ingwano ishobora gupadukamwo ingwano ya gatatu y'isi yose? Gukoresha intwaro za kirimbuzi ni nko kwiyahura. Abarusiya baramutse bazikoresheje, abanyaburayi nabo bazikoresha, abanyamerika bazikoresha, abarusiya bapfa n'abandi bo mu bindi bihugu bagapfa, numva ko ni nko kwiyahura. Ntawuzi ukuntu bigomba kumera, ariko urebye mu by'ukuri dutekereje neza, ku bantu batekereza neza, nta muntu ufite ubwenge buciriritse wanatinyuka gukoresha ibintu nk'ibi ngibi. Ikindi rero ni uko ikibarobaje cy'intambara ya gatatu y'isi yose birashoboka. Iya mbere yarabaye, iya kabiri yarabaye, nubwo hagiye hashyirwaho ingamba zikomeye kugira ngo intambara nk'izo ze kuzaba, ariko nuko nk'iyi ntambara y'Uburusiya ni intambara noneho ije igasa nkaho ikubye na zeru. Izo ngingo zose zashyizweho n'umuryango w'abibumbye n'ingamba zose zari zaragiye zishyirwaho ku isi, bishobora kuba byajyana kuri iyo ntambara y'isi yose ku nyungu y'Uburusiya, ku nyungu ya Ukraine, ku nyungu y'ibihugu bindi byo hirya no hino. Iriya mishyikirano iri kuba ishobora kuzagira icyo igeraho amaherezo, bityo bikazaba bisa naho bifashije Putine kuvamo adasebye cyane, akareka intambara adasebye cyane agize icyo akuyemo, na Ukraine nayo ikagira icyo ikuramo, n'umuryango mpuzamahanga nawe ukagira icyo wakuramo. Ego urakoze cyane Gasana, nawe kubyerekeye izi ntwaro za kirimbuzi n'ingene hashobora kwaduka intambara y'isi yose ivuye kuri iyi ntambara ubivuga kwiga. Erega ikintu abatwumva bakunda gukora muri iki kiganiro ni uko kuva intambara ya kabiri y'isi ukuntu balance of power, donc imbaraga za politike z'ukuntu zari zubatse zari hagati y'abanyamerika na alliance y'Uburayi na Amerika. Icyo Putin ari kurwana nacyo ngubu arimo arashaka kugabanya influence iyo alliance iyoboye isi. N'ubwo ngo rero nk'ibyo bintu turimo kwifuza ngo byava muri icyo kiganiro, ngo byava muri kuganira, impamvu ntabibona ko bizashoboka nuko keretse Ukraine yemeye kutazajya muri NATO, ikemera kutajya muri Union Européenne. Kandi iyo banabyemera Putin twibuke ko arimo kurwanya ino alliance maze kubwira ino axe ya Etazini n'Uburayi. Ni ukuvuga ngo niba akora concession n'ubundi Putin azakomeza asere, ni kuko yabaje tara Crimea tutabikeraga arayifata, none bavuga ngo ntabwo ndazatera Ukraine, none yarabikoze ushobora kugira ikintu bivamo ejo atera ahandi. Nka twebwe duturiye Sweden, ni igihugu gituye Baltic, twebwe n'Uburusiya dutandukanyijwe n'inyanja ya Baltic yonyine. Ni ukuvuga ngo ntiwamenya icyo Putin azakora. Putin arimo aratestinga Amerika n'Uburayi, kandi uko bagenda bamwihorera niko azagera kora cyo gukomeza abatestinga kora twanga nka Sweden. Abantu barimo ni ikibazo cy'Afurika cyane cyane, natwe ntabwo turi muri NATO, ariko abantu baravuga bati tujye muri ibintu birakomeye cyane, ntabwo tuzi icyo Putin ejo azakora. So ibintu by'intambara rero y'isi rwose birashoboka cyane, kuko Putin ntajya atinyeho ikintu kiri mu mitwe ni ukurestoringa imbaraga za USSR on the global stage. Niko mbyumva bwana. Kuko aba rero uvuga ati intambara y'isi yose irashoboka cyane. Reka tujye mu kibazo cya nyuma, aho akoresha nk'umunota nk'umwe, mwishimikije ubunararibonye bwanyu hamwe n'ubumenyi mufise, murabona iyi ntambara iri kiragana hehe? Merewe kuri we Gasana, umunota umwe turangiza. Nuko nakubwiye ikintu kiri muri Putin mu mutwe we cyambere agambiriye ni ukurestoringa influence y'Uburusiya ku isi. Ni ukuvuga ngo kandi ino alliance y'Uburayi na Amerika ntibazamwemerera, ntibashobora kwemera ko USSR ikagira influence yari ifite mbere yo gusenyuka. Kandi Putin nibyo ashaka. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bihangayikishije, kuko
ndabona ko bishobora kuvamo intambara y'isi ya gatatu bwana Siriya murakoze cyane.